जोजलपा सोप्मी पास्पी जे नवीन साके जे ठौ हाना ठिक तिनी न्याने नवीन साके पॉडकास्ट यो आउटडोर सेशन जना वेदो थौ चाहिँ नि जिबी खोपे यो तौमडी वेदो अले थौ चाहिँ नि जिनाबा एकदमै हनेबम डाक्टर इन्दुल केसी जो दो वेको चाहिँ जो नेपाल भाषा जो नेपाल देयो लागि चाहिँ वेको न विभिन्न क्षेत्र योकै योगदान दिया दिगो दो वेको योगदान यो लागि चाहिँ खला माछा यो कोही समय भित्र चाहिँ उके ठौ चाहिँ स्पेसिफिक जो नेपाल भाषा वो वेको यो साहित्य उके बारे जक छु खना बला या कोटा यानो दो थुके लागि चाहिँ वेको चाहिँ लस्कु सान्छ न जजलपा लस्कुस दो थौ खोपे सिकबिन्टा सिदा खासना लस्कु सान्तना खोप थुकियो फ्लाङना खोप्रिङ खोप धासुयान न्यो खोप्रिङ थुयो ना हजुर तर आ खोप नेपालीके महत्त्वपूर्ण ढाला हजुर ज्ञान योको दुखान्त बिना खासना प्रचलित महत्त्वपूर्ण ढाइ खोपे खाला थनक सेदास लस्कु जो दाइ हैन छक तो जो पॉडकास्ट हैन दाइ द लस्कु सान्छ न नमस्ते जजलपा जो दा दक्ले नाबला नाचा जिउ अफ स्क्रिन खनाबला जो ठिक दाइनो जुन तो एसएलसी दाइनो नेपाल भाषा सब्जेक्ट का बनाइदियो ताइदिला वो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो जला छु वो जमाना गुली साले एसएलसी 2018 साले औखो मान्छना जी हजुर ताले 18 साले छि नेपाल भाषा काय बोल्दियो जो उके बारे भति छ खना बलाया धन्यवाद जे एसएलसी जान बियो 18 साले 2018 साले हजुर श्री पद्मा हाई स्कुल खोपे हजुर दरबार काले दु अन विभिन्न सब्जेक्ट बनेमा हो मध्ये खे हजुर अले चोइसियाल छौ सब्जेक्ट भाषा सब्जेक्ट चोइसियाली गुमेसा संस्कृत गुमेसा नेपाली गुमेसा सुयै जे चाहिँ नेपाल भाषा कया बना हजुर नेपाल भाषा जिम्दा नेपाल भाषा बंगा जुम मास्टर पशुदेव भक्त प्रधान धौबडेल हजुर वेगो छ थने तौमडी आखेदु वेगो जिम्दा न्यो भाषा भाबंगला जिमसा वे भाषा बना अले नेपाल भाषा के कविता चेउ कविता बन्यो निबन्ध बन्यो या जहाँ चाहिँ वो सब्जेक्ट है न्यो भाषा जहाँ दिया जिम 2018 साले यसरी चाहिँ पासन ख ठौकनी नक्तिनी थन सुरु जुल मलाई एकनी चाहिँ आर्ट नेपाल भाषा भका तर दाइपनि उपालेला अबे चुजे दुखनी नि एसएलसी मलाई तो बिचे तो ग्याप जु खाला नेपाल सरकार पाठ्यक्रम त स्कुले बुंग्यु सब्जेक्ट बिचे परिवर्तन यहाँ हुँले आ गन थिएन वजिकै यार मरो खला जे जागिर नेबले लिपा शिक्षा मन्त्रालय न जागिर नेया खोपय जो कमको अधिराज्य भर्य विद्यालय प्रशासन ने उपसचिव जाना ज्याना उबले ठटमको तर जे जागिर उमेर हडङ जागिर रिटायर जुए 20-22 वर्ष दत हजुर आठौं कने सुसि जाप्न खास जो उखे सुयान के मेवे क्षेत्र के भाषा के साहित्य के कला के संस्कृति पाके संगीत पाके जो जान त डोडोले इन थेर का टाइम उक्ता जो दया दाइनो ताया दिलाला साहित्य न भटिसा खोप्या होला उके दाइयो यहाँसा छपो साहित्य दाइ त यो पटी साहित्य यो निपुलाई जब साहित्य खोइ हजुर नेपाल भाषा खोपे और प्रसंग के ढाल जुलाला सा खला छन निवाटरे बस्ते पो निवा भाइ लाइपिङ ख तर साहित्य सम्मेलन त या हो साहित्य गोष्ठी त या हो उले खोने मरो हजुर नेपाल साहित्य मन्दिर रह्यो दुखोपया अले जिपे पासपे मुना विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन रह्यो याना हजुर 2017 साले राजनीतिक परिवर्तन जे दुनानी खासना पार्टी त बन्न जुल अले भाषण विषय या हो न बन्न जी हो अले जिहे पासपिन्ड सल्लाह दिया आ जे चाहिँ साहित्य माध्यम समाज भन्नु दया खकर का प्रेसिडेन्ट होला पासा योगेन्द्र प्रधान जो फंगने साहित्य उच्च तक दो हजुर ये पासा हो अठेन दो जिमी तोले नासमना तोले जे चुने हन अन पासपे मुना जिमसँग विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन यादो जी चाहिँ प्रस्ताव तया पासपे समर्थन या त डक्ले नापा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन खोपयाओ नासमना डब्ले जो ख अले अन विभिन्न मन्टे ये ल खोपे या फिर साहित्यिक व्यक्तित्व न झाल जे अन कविता बनान जे अन बनाओ कविता या आर्नल जी के याद नहीं किदा पूजा रह्यो जो कविता हजुर सो वो कविता या
प्रथम जुला अभी तो जिदा तानी पुरस्कार ने मिला अच्छा वो खाल मनुष्य बोले जिदा तानी वो टाइम ही 17 साल या 18 वर्ष हो जिना वाला त्यो बधाई छ दाइ धन्यवाद जो दाइ ऐसा वो कविता नहीं निपुलाइन जे सोपे पास में था वो कविता यो पूरा लाइन ला हजुर जिके फलान जोले यार मत कविता यो फिर चाहिँ किताब पूजा हजुर 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 किताब पूजा वो कविता लाइन जिके यार मरोले ये जाने पूरा वो कविता तो बने फेम होता हजुर तर ऐसा तभी ना किताब पूजा के वेचा स्वयं मानी हजुर वो लाइन अनहेड दो किताब पूजा या बिले तकाङ वो या किताब पूजा या ब्योरा अनदो हजुर अले जाने सगम बिउ नेवाटे चलन सगम यो वर्णन वो कविता के हजुर खयाओ किस्म मोटो चाकी अन ओया या चलन अनुसार पूजे बिले खोपेटे चलन अनुसार खोपे जाने माना झके जाने वा जाकी तया मुटु मरिचा तया लुकी एन पूजे वो अया वर्णन यो कविता खाओ मंदा यो जुला मंदा यो पूजा दी हजुर जो दाइ ऐसा वो मकुसा नासा छि कुनै जुन खाना वाला जुला दाइ यो द छौ चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लगे जुला होला दाइ यो चाहिँ थो यो आयो इंग्लिश भ्याल्यु न्यू दो छौ चाहिँ दाइन मिटिङ दाउटे उके सुरे आके छ जियो जो होला सरसै चाहिँ गुले भा छि हजुर जिता तानी जिन नाचा छिटा खलाना बले हिथना हो हजुर मिटिङ दाउ कविता अंग्रेजी भायो थुके निपु छौ नेवा भायो न नेपाल भाषा उनो कविता दो गथि दियो हजुर अले मिटिङ दाउ अंग्रेजी कविता न थो जो थो इंदुर का फूल का फिलिंगा कविता संग्रह दिखाना चाहूँ कविता छिन दाउ निपु कविता थुके दो छो कविता के छिन धा कथन जिङ गुपटी पनि जो ऐसा गठिन राइदियो मलाई गथि उके सुरे आके नेवा भाषा है जी गठि रे कविता सब चोया वो कविता गठि रे गाठो नेपाली रे अथवा नट अंग्रेजी के नट दे कसै या उपति अले वो उकिता जे गठि रे कविता चोया ब्रैकेट गाठो दे या छोए कविता जिन जातो यो किताब बना छ नाम हजुर विगु वशिगु खुशिया निगुसी विगु वशिगु खुशिया निगुसी टडं चिडं अनेक कठं या गथि सकसिया ने पुने चलिया निन्तिन ठठम हे या मागु कुटया गथि सकसिया ने पुने चलिया निन्तिन ठठम हे या मागु कुटया गथि ठठिति सकले नापन तया निमित्तपुटी होंका चिउगु मतिनाया गथि ठठिति सकले नापन तया निमित्तपुई होंका चिउगु मतिनाया गथि विडम्बना पार पाचुके वो कोछना हटापंग जुई मतिनाया गति विडम्बना पार पाचुके वो कोछना हटापंग जुई मतिनाया गति उसा मडया उठुगु या माला चाके मागो कसिक कसिना टगु मिजाया गति उसा मडया उठुगु या माला चाके मागो कसिक कसिना टगु मिजाया गति कर्म काण्डिते गफदे चुंगु जोनाया पलेसा कर्म काण्डिते गफदे चुंगु जोनाया पलेसा लु पहया वसया झोले गफदे टाइया गथि हजुर लु पहया वसया झोले गफदे टाइया गथि सुन जु मुजु ढका कोछिगु सरने सुन जु मुजु ढका कोछिगु सरने पार्लियामेन्ट है संसद है सुन जु मुजु ढका कोछिगु सरने घनटको राष्ट्रगाडे एमसीसी या फाँसिया गथि हजुर घनटको राष्ट्रगाडे एमसीसी या फाँसिया गथि छाठते मन जिदियागो ठुके मफ्ट छाठते मन जिदियागो ठुके मफ्ट देह झगले थुनिगु कसिगु गथि देह झगले थुनिगु कसिगु गथि हाक्न डनहे म्याकसी ढुकुमसित हाक्न डनहे म्याकसी ढुकुमसित राम नाम या राम्या नान्डु गाचा फाका चिगु गथि राम्या नान्डु गाचा फाका चिगु गथि 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 थोया कविता थो त्यसो भए जो आठो चाहिँ आज सोध्नै पास त दैन समप्याना खास तुके ढ्याडु छु जिन थो कविता खे सो गथि ढ्यायो थयाउ किस्म किस वो चाहिँ समस्या हजुर जीवन समस्या तर जीव समाजेर दु विभिन्न किसिमका समस्या देता तो गठिर शब्द खन जाने
प्रस्तुतिया सोया सटाइरको हिसाबयो सगे साधारण दो हजुर अले जाने वस्तुस्थिति दो जिता लगाइदियो खन्त गथे कि आज जीवन या हो शिव बियो ख जीवन यो खवला था अनुसाधन मनतेसी नेतुले लागिन समस्या के जाया माओ हजुर वो जाने कुटया गति परिश्रम मयासी मेहनत मयासी धेवा कमेजी मको वनो गति छौ अथेन निमन्ते बो होंका थछि फुक्क मुंका गु बिहाई आइका वनो छौ जाने लगन गाँठो दाइने हजुर ख गति वनो छौ गति थुके सका छौ लाइन भोला सका उके अँ। एक्सप्लेन दिया थछि सकले नापन तया निमन्ते बो होंका चुगु मतिनाया मतिनाया त गति ल वनो छौ गति ल आ टाइट ल हजुर अबिन छौन थाहा ल त विडम्बना ओहो विडम्बना पार पाचुके कोछेना हटाफंग दे मतिना भिगा मतिना आठौं कने समाज तुरंत जाने मैले जाने पार पाचुके दा टोटा भी डाइभर्सिटी पार पाचुके गथिए चबना भी हो थया थया किस्म ठके चाहिँ बिरामी जीवले से समस्या न ठके ते जो ते बिउ दो अनवया या जाने जोना घाना चाहिँ आ जोना मुक्त चाहिँ टाइटिया जीव या हो न चाहिँ जनै हजुर अठेन तो जीव मजु दगा खणे मरो रास दगाडे एमसीसी दगा छु समय यको चर्चा दुला उकेदन जिन्छौ गठिरका थाना याना राष्ट्रिय गप्ते चिउ गठी खव अठेन तो छाठटे मन जिदिया ठिके मरो अनु छाठ यो किस्म पासेमा सुयाउ प्रेसर है हजुर गन छु यो वो खन्त दयदनी आ हाकन दने मुयाकसी ढुकु मेसित राम या नान डुगु गाचा पाएका चिगु गति जीवने गति अझया किस्म गति हो चर्चा अहिले फुको क्षेत्र त ठुके समावेश हैन जिन्सु ठान तक जिम खन ठान तक हजुर हजुर सरस्याने मियो गठिला गुल्ले जीवने हजुर त या छुक चाहिँ नाच मिटिङ लाउबटे उका गर्न दउने धन्यवाद अथेन्टो हजुर आ थो किताबे जी मियो अंग्रेजी बायो कविता छपन तय हो दो हजुर वो कविता यो शौक मीटिंग आ थो कविता इंग्लिश से जिम बना के जो मीटिंग some are getting great things some are getting nothing meeting some are getting great things some are getting nothing meeting cabinet meeting cabinet meeting party meeting leaders meeting followers meeting party meeting leaders meeting followers meeting with breakfast हजुर meeting with heavy lunch meeting with breakfast meeting with heavy lunch meeting with cocktail dinner meeting with boyfriends meeting with girlfriends meeting with boyfriends meeting with girlfriends meeting with tri-friends meeting with tri-friends meeting with couple kissing meeting with couple kissing meeting with missing together meeting with missing together meeting in 5-star hotel meeting in 5-star hotel meeting in banquet meeting in pub bar meeting in a tea shop meeting in a restaurant meeting in party oh dear so many meetings oh dear so many meetings have you ever thought what is your achievement in your real meeting what is your achievement in your real meeting with your own life meeting हजुर सुभादै धन्यवाद हाम्रो नतिनी मिटिङ वो जिसँग एकदम न्यूजन लेना हिया पुस्न छौ तर उगे न एकदम सटार न नचौंडो ला यु थुके न निष्कर्ष भटी छ ताइबिला त्यो मिटिङ आ थियो समाज है हजुर नापा मिटिङ दे नापा मरु मको सल्लाहवाला थाई हजुर बुढाबुढी बुढा मुनि अनुतना सल्लाह है छेउ विशेष मिटिङ जी परिवारे धुने यहाँ वही टोले औ बारे थौ भजने औ बारे थौ गुठी औ बारे समाज औ बारे अनुन मिटिङ जी गुठी देखा तो गुठी मिटिङ जी आ अयाव सुया न आ मिटिङ ला चाहिँ था सेपटिको मिटिङ पार्टी न मिटिङ लिडर्स ते नेता ते न मिटिङ अन वया चाहिँ लुलु जुपी जाने वो हिप्यान चाहिँ जुपी अमिउन मिटिङ तर मिटिङ याना छु प्राप्त जुलर्छ फो मिटिङ याना सल्लाह याना जाने नथिङुपट्टि मको
समथिङ गेटिङ सुन चीज प्राप्त जो मीटिंग जीमा उपलब्धिमूलक जीमा नसा हो गप जी खव नसा हो बेकार हो जी का समय महत्व अले समाज या हित कया मीटिंग जी माटे हो जो जाने ढापु का वे खय त जी मीटिंग दे कविता के प्रस्तुति याटन छु हैन झै हिसाबमा चाहिँ थङ्गने उपलब्धिमूलक चाहिँ छु मजला खाली मिटिङ जगत हाल मलाई हाँ उपलब्धिमूलक सुया सुया लागला उपलब्धि जुजी हजुर खने मरेका मिजा थनी मिजा चान थेवा डोगनी ओना ओना some are getting something हजुर some are getting nothing वो गेटिङ वाला दे मिटिङ फाइदा न देउँदै मे पिन जाने नथिङ वाला दे छु फाइदा दे समाजको लागि जिम हो समाजको लागि जिम आउ तर जाने समाजको लागि मको थौ लागि जतो हुँदो ढेउ जिमको मिटिङ एते हो हजुर जो त आजको जीवन सोपी पास पिन दो हावेको बिचमा जस्तै नाचाजी छु इन्ट्रोडक्सन देउले इन्दुल केसी रात आया मलाई केसी रातले हान नेवा मुखु तान सोचेन्छु जिफु मलाई थुके लागि छ दाइ आनु के त केसी चाहिँ हजुर जिमी खोपयो प्रसङ्ग भए जे खोपे थो पोपटिन र मल्लन चाहिँ यहाँ पौ देखु बेले हजुर वो देखु या कारण यो कोडन खाउ बाखै ता कदनि वो लिपा वो लिबाई या यहाँ पौ देखु बेले गुई द 5 स्टोरी टेम्पल लका ठोंकने चाहिँ निनिस्तन टुरिस्ट न गइ जुंदो स्वदेशी विदेशी पर्यटक न गइ जुंदो फोकसिङ क्यामेरा जुनै फोटो खिचे तर वो देखु टाइम पोपटिन र मल्लन वो देखु टाइम यद्यपि थन जुदिया राजपुरोहित थनै पे राजपुरोहित बर्मुचन दो हन जोशीतन दो हन कर्मचारी तन दो अथे जुसान तबिन जुद मिथिला पाखे मिथिला राज्य तराय भाग इन्डिया न ला अने पे झा बर्मुदा मैथिल ब्राह्मण त पेमस्टे सटो जातन सन्यात पोड देके त ओके वो पे पेम मध्ये के क्षमा चाहिने वास्तुविद क्षमा चाहिने ज्योतिष क्षमा पुजारी थेना विभिन्न क्षेत्र दखल डकुई विद्वान त सटो जातन हजुर वो पे पेम मध्ये के क्षमा चतुर्भुज झा वो चतुर्भुज झा जी या संतान चतुर्भुज झाया क्या गंगाराम वयान का टिकाराम वयान का गणेश वयान का गौरीनाथ अले वया का जी बो केदारनाथ झा अले जी वया या चाने जी इन्दुल केसीर का खाना लगायो जी किताब घन झान चाहिँ दु गर्छ तर जी बो केदारनाथ या सोम कला मध्ये छम झा बर्मुनि अन वया नेवा निम पहिलामा मरे नाने माइलीमा हला हजुर नेवा अनवया या जिममा तेस्रोमा कान्छीमा वो नेवा त जोले अले जिन जाने जिउ फर चोएबले गणन जिन झारकन चोया अले गणन जाने केसी खत्री क्षेत्र का स्टेशन त्यो यान आवो ठयो केसमा जे का उज्जवल केसी हमकने ये चुना जउलु वयान का श्रीदल केसी ठयो केसमा तो बु पोस्टाउन बु फोक जिउनला जे नेउ पोस्टा जे का च्याउ पोस्टा जे छे बु पोस्टा ल बु फोक ल खय त हजुर फोक खय प्रमाण चाहिँ त नि मैथिल ब्राह्मणको वंशावली पुस्तक दिन्छ के हजुर काठमाडौँ उपत्यका दुपे बर्मुते झाब्रमुते छ थपारो किताब दो उगे दो ठोक हजुर अले ठोखय त जाने प्रमाणित किस्म खोपया लेखक त निम भरत जंगम धाम थने दो वेगन लेख चोब्लेन जिउ बारे क्या ठोय खै त वन खौ किताबेन चौदो अठेनको खन जाने नेम छमन नेपाल भाषा जाने कला संस्कृति के चेद जिम जाने नेम छमन लेखक दो वेगन न जान खौ लेखे जिउ पुस्ताबारी जी गयामा दका वो जी गणेश चालन सिंह कया चर्चायना चेटो वेगो पनि थठौ किताबे उल्लेख जसमले यसो भू पुस्ता जिउ होला आज जी नेउ पुस्ता जी खेडा च्याउ पुस्ता जी से बु पुस्ता प्रसंग बस न्यात पोयो खौ वो दे अनि न्यात पोयो बारे को जा दिन जो प्लिज वो न्यात पो खे नाङ काइबले 5 तर जाने वो तल्लायो हिसाबमा हाइटिया हिसाबमा सदा वो 12 13 चल्ला दो हजुर हजुर सारा ल सा वो जी वो न्यात पोयो हु गजली थंगो भन्नु चल बेसोनी से हिसाब है सर पौजको न्याट पौज ल महेन्द्र जुजुया हो राज्य विषयले फोर्स न्यात पोयो त जान हुनु टाइम लुने स्वान तेतला जीवन खाउना अन हु गजली थंगो बना सोइबले फन कोही भी मुनला थबारी छन्
उली हाइटे दुख हजुर ओले त मखो लिपा हान थो जानी नगरपालिका मर्मटी आपले अबले नै ज्यान थाउना हजुर उली त मखो अन दुने सिद्धिलक्ष्मी देवी मध्यहरू तरम अपोसिना जानी अन छुए मुझो अन त गोप्य हजुर तर अनैम पुजारी अनैम कर्मचारी छनुजित बर्मियाका संस्वे जो वर्ग आइदिया जिन जुट योले जिन सुया न्यूट्रल सुया तरम अन चाहिँ देवी थियो देव वो चाहिँ कलात्मक अति कलात्मक देव अपोजिसन अझ घुमाइ घुमाइ इतिहासकार चाहिँ किताब चोपले जुन देवला देख्ल तर चाहिँ नि देवै थाप्ने आम गाउँ वसित अनि देव मरो कान सोधु इतिहासकार ठेला पनि इतिहासकार दो तर जिउ मिखाए खाना अन देवदु अन चाहिँ नि साह्रै मोटो चुनो देवदु अहिले जिबी अन वन्याट पोले लगे क्वे निमा कुटुवा रेपिन्दु अकेन चुए किसिदु किसिन चुए सिंहदु सिंहन चुए सारदुल ढैमन्दु सारदुल पे पाँचो उसले पर्सु तर पपुडुले पन्छी थेन्छ अन चुए देव्या अने जुने चुए जाने एकदम कलात्मक ठोटे देव ख ठो देवयो जाने विश्व ठो युनेस्को हो हेरि ख जाने अंकित जो देव खटो हजुर आय जोले जाने अपो मुन्ट थो सोबे थन न्योने तन जाने भैरवनाथी हम देगदु अन बेटा देदु र जख अन दा डबुदु त्याखन लेकी व यहाँ त पोया तेखे पेमु पुनाले गणेश या देव चात दोस हजुर छौ देव हु जोड गने निम देव गने देव दुवनम एले ल्युने नै न्यौ गने देव दु पेमु पुनाले गने देव दु थया किस्म चाहिँ तान्त्रिक दृष्टिकोण देखा त हो देव ज्याप्तम झोखा बोबले जानी मिमे छ जुट तर वो म दोस न भतिजा तेचु बक्का तेचु ए जोले जानी भुसरा बोट दसिया छ भुसरा ए हु गोली चाहिँ हु झन्डा दोने हजुर वो जसरा यी आपले तौजी थन चोने बेले फे बेले हु वो पल्ली तो गान तीन 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 सय थने म्युजिक अटोमेटिक म्युजिक पे आविच नि छ खाय त्यो किन सारे मोटो पनो देव खथ आले ढाउ खन यने खन यको दो बियाउको बारे का दाल सा घन्टौं छ खालछु हेर्दा छ न सोनी दाइला चाहिँ थोइला नेपाल भाषा खलान चना होला ठौकने चाहिँ त्यो त नेपाल भाषा चाहिँ भटिभटी आछरा लोप ज्याउन चौँडो टाइम होला यही बाखेला लगभग एकदमै कमजोर होला तर खपे चाहिँ भटि बाग्दैन छिएको स्वेबले खास छुज्या जुगा त सुजिया जु ख धाउ सोया न हजुर वो खन जिन सकुजा था हजुर छौ कने सुयाउ छेउना खापा ढ्याड्याना अबुड मुरला गन्जन साहब वो कायम मचा हजुर त्याग से वाट अब मुरला द वो वाट दगा दाइज अले मुको छौ अब मुरला रगा फाडर फाडर अरे वो फाडर अरे भइबजी ओ यस यस ख ख ख न एले अले सिनि प्याइका हजुर मस्ते त थोङ पनि जाने थौ भामको विदेशी भाषा तोपेर हुँला हजुर थे तना उनीले कने कौशल जाने ड्याडी मम्मी बाइक त बाम बाउन ढाइको मान ढाइको ओला जुइ होला जिर हो त्यसरी जुन तेन उठो गैर नेवा पिन्छ एना म के झिसँग जुन चाहिँ नेवाटे छ हे थ मस्ते त मसेना जुटे चौका मलाई ठुट्याउन योको कारण त डोर हजुर अंग्रेजी भाषा अल्लाह सा तुरंत विदेश बने खनी विदेश बन त फाइदा जी अले जाने अंग्रेजी लाम ससिंग जी अले न्युवा भाषा चाहिँ गामा त का थयो छौ किस्म यो मनोवृत्ति सेना उलिन चाहिँ थे हो ख उकित मचाल सा अनि सरकारी या पहल वेन तो ताले विस्तार स्थानीय भाषा लोकल भाषा भाषा विभिन्न भाषा के पाठ्यक्रम में दुछका तोडो मुरु मुको कक्षा कक्षा अनुसार गण संस्कृत गण तामाङ भाषा गण राई भाषा गण मग भाषा फेरि विभिन्न भाषा मुरु मुको तर एसान तमिन बढी मात्रा खास न खोपेन धाममा लल्ला छ खने न निवाट विस्तार तन हुँदो थन चाहिँ तराई पाखे वपे मलेसिया त ज्याया लागि होला खन व्यापारी न मलेसिया ज्या होला अन चाहिँ चित्रकार कलाकार व्यापारी अले गाम गामे न वपे चाहिँ मगर त राई त लिम्बू त
थयापि निसन दान बस्ते धन बढे जाउँ हमले थने पे निवाटन विस्तारण अले छेच बुझ किने वन अन दल जन तहन दान धमादम र छे जानी मे पिन तल गन ला जान त्वाए जानी निवाटे त्वा खलम गरे अटे होल जुटुन मेन जुन लोकल त्वाए अटे जिन ल पस फुको पिन्छ पिन जिन ल छे चोनि सता तापक चो न अल जिम म्यु चाहिँ दैबी थे यापि जुन साहित्यकार जिमे आला मेचो मे दुने वेक पिनु चाहिँ ठुके यो कोही योगदान दैथे जन्छु ये मे ल हजुर ठुयो हो के छक्ला चा हजुर नेवाय मेच पोचा तेजु जिसु प्लेस है नेवा भाषा ठठो भाषा हो मे चुलाङु मे त योको दो तो ऋतु अनुसार हजुर समय अनुसार या मे त गथे फागु वेबले फागु मे हाली बिस्का वेबले घाटु मे हाली अनि मोनी वेबले मोनियो मालसी हाली बसन्त वेबले बसन्त हाली ए धैते त नेवाटे थवे पयो थवे बाजा दो थवे संगीत दो अठे ठेन तुन खोबे चलन चल्क्यो सतवाचा उपोस्याङ के याद दो चानी फागु वेबले फागु मेले जुजु या होली तन्चाया लाल्यासे विशुवने मैं कन सो जाया ला जुजु या होली तन्चाया ला ल्यासे विशुवने मैं कन सो जाया ला थोप मे हजुर पोपलो आवन तनवन्न खोपै भजन गामला कोप ये अबिरया होली तचाया लालासे अबिर संगो खा हिसिदेका बिराले आथोक ये वनले काठमाडौँ भति अपने वे पखज हो येले वन है येले तो अझ गाङगामे वन अझ अनुन पार्न थोला एकदम लोको भावे मेजुल लोक सिलु ट्याख यो हजुर टाइम ला अपो म त ऐसान तबेन मोनिमले मार्सी हादी हजुर जय उप प्रार्थना यही अठेन तो जानी बिस्का वे घाटु हजुर घाटु मे देउ तो बिस्काले थन बिस्काले जात्रा भइले हजुर खाली ओ म प्रभु गन जाल ओ म प्रभु गन झाल बिरह या पास चेन राम नुगला मछेन तो घाटो मेरा है आओ किस्म हरेक महीने हरेक समय अलग अलग लेडो अलग अलग मेडो ठाउँ चाहिँ लगभग दैन त्याउन मान ढल्दियो होला झिबुल्न सोक्ने पास पिन्ट हुने वेकअप इन त चाहिँ दाइयो पाके छौ म्यासेज बिमा छ छुट्याबी जु पाखे निश्चय हजुर सिटा जिफुको सोक्ने पास पि न्यू जेनेरेसन दुनिया ठाउँको नि थु जिता न्यस त कठन हजुर साक्य भाजन न्यस त कठन अले जि ठठमन दु इच्छा किस्म खोपयो बारे जि विभिन्न साहित्य कला भजन संस्कृति अले देव आदि औखन चर्चा याना फोख सिपि निनामी फुकमी फुकसिता जि जाने जो पाके जाने सिकबिल धन्यवाद धारा जोन बिनो समय याना दीर्घा धारा सिग्न फुकसिता जाने जी नमस्कार याना जय माम्बा जो चाहिँ दाइनो जुन त टाइम निकाल्नु दिला उकेलाई न दाइ त योको सुगाडो थोइ त चाहिँ धन्यवाद